Karibu sana kwa historia yetu ya leo. Merci sana kwa kuwa unatufuata. Mie ni Nason na niko na waletea hadithi za Nason. Leo tunaenda ku este ya RDC na bapatia historia ya origine ya watu wanayua communauté ya tribu ya Bashi be walikuwa na baita Banyabungo. Qu'est-ce que moi je connais par rapport à l'origine ya Banyabungo? Banyabungo ni watu wenye walikuwa nakuya kujidebrouiller mu mungini banatoka ku village. Banakia muvile tellement que technique yabo ilikuwa un peu yenye iko kitu ya mubi watu wakosha zoea, alors bakabasignome jina ni juu ya nini? Calcule walikia biko nao, calcule ilikuwa mingi juu na objectif tuko nao ni juu ya kuchanger vie. Tulikia tuko ba pauvre, mais on ne peut pas rester pauvre et rentrer à la maison pauvre. Alors ilikuwa napitikana hii. Il fait un temps, batu walikuwa naikala mu village, banakula, banalima, bananini, bitu binaenda bien, mais kulikia fikia wakati yenye budongo haikuanza tena donele mazao gisi ilikuwa nakuwa mbele. Fertilité ikaanza cheza, walikuwa kutana maragi ya yote tena bien, migomba zikaanza pata infection. Kukaanza kia infection moyo balikuwa ita migomba siye nini, batu bakaanza kuwa nakufa njala. Alors, jeunes, tellement qu'il y avait de villageois, moi ma côté à Kabare, ma côté à kule sijui ma ngweshe, bakaona bitu binakuwa terrible. Ce que nous devons faire, c'est en fait où j'y déplacer. Bakafanya le banaita exode rural. Ya kuchanger place balikuwa mao banenda mu place ingine, le place ingine ilikuwa ville. Sa banenda sa mu ville, kufika kule balikuwa nakia na hikapitali ya kidogo. Utezona kama alikuwa shoja hikuku yake au alirusha himarage au mchele au bijumba, anakamata sele franga kidogo alikia na anakuya. Alors tongele précisément balikuwa natoka mu Sud Kivu banavuka mai. Banakia paka mu Nord Kivu. Kuko wengine walikuwa nafika mu mai bateau, banalipa difficilement, banalipa kane bu $5 au combien à l'époque, parce que mbele bateau ilikuwa cher. Oui. Na kuilipia sabato walikuwa wanalipa, wengine banakia banaikala pale nje, banalala pale nje busiku batoti, banafika asubuhi. Deje menjole na makamata kwenda banyoko la paji nakutana huko ni bu villageois. Na bakula kwanza lare walikuwa nao, wengine banajifanya walikuwa kama ele, basha jitia banajifanya zaka bana franga kumbiko kidogo alikuwa shajifungia kama ni mu chaussette, alikuwa shakatia sijue munini. Kale katafika mpaka ku destination. Alors batipe sawa walikuwa naingia Mugoma, balikuwa na mole ma quartiers zenye ziko un peu aziko ya shere sana, balikuwa na kule mu quartier ya Carmel, ma Trois Payote, ma Deux Lampes, bengine kwa pana ma Jengo. Alors ça banafika kule balikuwa na kia bana detecter banaangalia population yako na besoin ya nini, bwabule wa kidogo na watu wanaizuzisha mbio kisha bulete franga. Bakaangalia bakakutana kuko carence ya mikate juu ya ma petit déjeuner, watu asubuhi, watu kwenda kwa masomo nini. Bakaangalia distribution ma boulangerie zilianza kuwa ma boulangerie ya pale ku TMK na zingine, lakini distribution main en main haikukuwa nakuwa. Magari ilikuwa nakia pete nebeba kwa supermarché au mabutiki kabambe, lakini hao bakuwa naenda bakuwa kamata barudile ni ya kwanza bakaona mikate. Bakaona opportunité ya pili kupiga mandazi. Bakaona mandazi ndio faut tunapiga mandazi, mais faut tunapiga mingi juu ya partie locale pale kwenye tuko tu distribuer mandazi. Bakaona ya tatu bakasema akuya kwa mabutike, acha tulete mabutike. Ndio sababu wale batipe balitaka butike za mbao. Balikuwa najenga butike ambao mchana ni butike wanauzisha, busiku mule ndio batalala, banalala 3, 4 ou 5 personnes banalala butike kama tela kama kila mtu ujilalie tu mkoa yako, mais kila mtu analalia hata hisamba pale au 50. Kesho banalangula mabombo, banalangula mabunga ya mafarine, batakia piga mandazi et consort. Alors nanjo bakaanza favile. Alors bakalita technique ya sawa ndalangula, bakasema transport ya kwenda ku boulangerie kante mikate utakia na huko mugari. Na kutoka mugari paka ufike huko nafika, utatoka tu ni direct, unafika huko nafika unaanza uzishia. Mais moyen njia kwa hii distance, il y a des gens aussi qui peuvent acheter des pains. Tutakuwa na fae. Bakaenda bakaleta systeme ya muti ya mrefu hivi. Alita muti ya mrefu hapa kumwisho banatia kwa msumari, na kumwisho banatia kwa msumari. Kisha banakuwa nakamata masashe ya mikate mbili, kisha banazifunga fasi moja, kisha banaziaccrocher kwa ile mikate, kwa ile muti. Bakakuwa nabeba mikate kunane kumabega. Batu wa zamani wanakumbuka ile maepoke. Maepoke niko naongelea pale ni mane 2005, 2006, 2007. Ndio ile maperiode ilivuma sana Banyabungo banavene. Bananza baita Banyabungo. Bakakuwa natia mikate kumabega. Bakakuwa nauzisha. Sasa natoka ku boulangerie mpaka afike kwenda uzishia. Batu walikuwa wanauza mbalabala. Anakia afika kwa tafika, anakia kutanisha kwanza kidogo, il pouvait même faire 2 fois
tour mu journée na nakutana na evacuer na ekule mikate za mingi. Au même moment pale ku boutique kwa mwingine mwenye alishinda pale kuna piga mandazi nazo ziko naenda mandazi ziko naenda unakutana ke commercial wakaanza pana na wanakuwa nauza vitu ba kidogo saksi ma bombo ma biscuit ma bipuliza et consort. Je vous assure watu walikuwa wanafanya ile kazi yao, watu walikuwa wanabakritike, wanawaita banyabungo, wanawaita sijui nini, banajifungiaka kuhifranga, banalala wote mu boutique. Kumbe ile nje ilikuwa anabapandisha yulu. Juu ile esprit walikuwa nao ya kujifungia ya kuekonomize. Ulikuwa unakutana mnyabungo kwa vile kuna bebele kane paka walikuwa pata mistari hapa hivi. Kumabega kabisa mpaka na changer utakutana mstari mpaka na jichapa. Mais umpatie 6 mois aina ne. Ule bwana anaenda na changer. Anakuwa na boutique, kale ka kidogo kioske, anatoka kioske anakuwa na boutique ndio wale walenda bakaanza fungula hata ma shope, bakakuwa na mashope ya mamanguo ku generale na wapi. Bale ba mingi mwabo ndio walienda bakaanza fungula tora ya zamani ya Goma ilikuwa na banyamugo wa mingi na Mungu wa rafiki yangu na hiyo pale rafiki yangu Willow ni mkutana sana kwa soma kometa alikuwa anauzishaka yake pale alikuwa na pano kumeta na natoka pale anaacha bibi yake anakimbia banda usha buma telefone ba kwanza mtora ya zamani ndio evolution ya wale wa bwana mais ça nous a beaucoup inspiré tukiangalia determination wale bwana walikuwa nakia nayo. Bien sûr kuna kwa wale wanapotea munjia bakosake mais détermination majorité walikuwa wanakia nao wanatoka kule ku village wanakia juu changer vie na gisi vie yao ilikuwa nakuwa changer par rapport na ile détermination na kuyua kuweka ni kitu ya maana tunapaswa kulan juu ya communauté ya bashi be walikuwa nakuya baka conquérir na sai ba mingi mwabo biko naishi belle vie juu ya sacrifice balifanyaka donc movie sama inalomba sacrifice juu uangaliki si utaendelea mbele na kesho unaishi maisha ya mzuri ya raha ulikuwa unataka. Leo tunaongelea communauté, tutaleta historia nyingine na tusuggere pale tuongelee communauté nyingine gani, juu tuangalie kisa kupandisha idéologie ya communauté yetu yote surtout ya est ya pays, juu shote tu avancer. Merci beaucoup. Mniandikie commentaire mnawaza juu ya nini mimi na sababu nini mnaongeza nini sijue comme ça tuendelee chivoter ensemble. Merci à NF Studio na Innovation Zebiko tuletea. Merci à Chibashima Benz derrière la caméra. Merci à toute l'équipe. Il y a NF Studio. Donc, à la prochaine avec plus du soir. D'habitude, il y a bien, il y a qualité. Peace!